Ngucanio cia miunda ya thirikari na antu kiumbe ni ciitite na mbere gukujirwo wodi-ini ya Kisima gicigo bunge kia Buri. Akari ni borite thirikari ya kaunti mona thirikari nene gutonya gatigati ni kenda guchwa ntaira ya thine jeni mathina jiitite na mbere kinya guteterwa ni MCA wa Nteriji Patrick Mutuma. Kelvin Kimathi ni akurikithia. Ngucanio cia miunda ya thirikari na antu biumbe no ciitite na mbere buru kujirwo wodi-ini ya Kisima gicigo bunge kia Buri West. Munda jojo tukwariria aja jware paswe gwatene 316 na igwatene na primary etwa ura jo twire ajo angraplo na jo kongrapwa jo mata itoijere na ebatere kwithirwa rimwe 316 igwatene nonto kinyanto barabara 1980 ibo bathamirwa kenda kwithirwa gwi market kwari na nja mugwanja aja uju igikarone giki na itwijura gwakari uririte waja mbiye njira ciaraja na ibathamirwa bari ikoma masurugirando nangi bari ko kabubungi na bari ono batwire no nkuri ata muntu ojo mbere kuma bakithima we aretwa na tigo na imunda na rakabubungi kiri monkaje bakajo market na munda jo bari ko kapoto njira yari nyimena no bakathia ata no basukuma market mwenda kithenjoro kuringanithwa mwingi na ungumane buma miunda ya thirikari antune awe settlements kimbu yokuyaja na market yeje yaja ndere kinya munda jojo na yajo kania na yajo jo private and this one is public kumera au community ne ambiriri kwandi kuga munda jojo ijo jo gwatithano jojo jojo market but now to in titles na everything it was processed in due process na the issue is that arato kijeta da ije gato to kwetekaniria atiri onto indo etwire kumegita na ringe kuma MCA bejaja kwandi kuringa campaign baringa campaign na muda jojo na aruiro tukuga atiri itwitikanire onto document na chocho on the ringi meori cha planning cha kwaka ichiringi muri I muntu eta wa county government ichiringi muri physical planner ichiringi muri kinya isub county waja chiondo gote muri yotiringi original na kuma ni athine ya kariba urite thirikari ya county amona thirikari na hukumela ati ni kendo shura ntaira thine ye buru to community na riuga county ya ko barujithania itu ithiro turia mutumbo ikwirwo kethira miuri era twina yaja is genuine or not genuine. Accounting government ni tuiketie complain nyinge cia munda juriku jojo batu itwirwo nonto community tutigakara tuguruita na kethenji kanambi na kethira miuri ewe kethenji atoni ethira ti genuine batu tukotwe community tutetikiria kethenji athithia kinyambi aja na yai mathina yetite na mbere kinya kutheturwo na ukujirwa kinya ni MCA wa Nteriji Patrick Mutuma ndara koringro thimu nyinge muno nkirwa munda jo maritati jo kwikira bacon ne jo kugawa na nduga ndi mutongeria o Kisima na ego akwa na namba thano mwanka mejembo na imbie kwendelea na ndi kwejajo jo ngwetha mwe gwikirwa na bacon ira ni gwikirwa na ndaithira bara gwikaira ndabera ibatoni baruga iya cibetekirite kuja gwita gwiba kuita ndigutega ngona bena ruga physical plana niwe irio level plan irabe nyo ngona baruga nyingira ndatega ndona china miuri county government iria baringirite ne aba ne betikiria bathithia ngugira bakuthithia mundere jojo nani ndauga ndi Mutuma ndaringira sisi ndaringira siorans twagikwarania abo ndaboria uma ketha ibo bajanite munda jojo na ketha baringite baruga iria stamp yu lakini kwa CCM CC CEO boga baba gwikira ibarunge ngugeu na ngugi kurike kurunge kwa ikenda beta na aria beta gutega stamp yu ketha cha uma ikenda badu tumenya munda jojo ijwao Mutuma na ruri mutongori baraba ingie mbungeni ya county ya Meru witi akathi atirathine jibru na kuone kuthira wandi newe ya Kisima Mutuma nduga ntikwenda munda jojo ithura ijukaringa siasa ona MC rokenda kera munda jojo ene na county government irenkanirite badu tumenye munda jojo ene na county government barenkere tone baruga batwandike baruga twitikiyo barenkanire kera tejo aona atwe twe community tumenye tukathire nai na munda jojo ko ngugeu no mwanga tuthingate na tukulikani on Monday tutimene ofisine SEO Olans ikenda tumba gusoma ntojaja weru weekend kuma Buri mbita wa Kelvin Kimathi.